Thirikari ya kaunti ya Embu ni heanite mashini cia kugaciria ugima wa mwiri cia muigana wa shiringi milioni 7 kuri thibitari 70. Mashini zilikunja mapema, hizo cia mbica x-ray, mashini cia mirimo ya mavende special kabisa. Gavana wa Embu Martin Wambora niwe uhumbire riri igongona ria kuheanwo kwa mashini icio kuria anyitire mbaru mubango wa NHIF kuheana kadi ciao kuria atumia mena nda hatari marihi. By next year, tuwe na over 20 million Kenyans with free national hospital. Instead of hii pesa kuja kwa county government, itakuja kwenu direct. Akiaria wabici-ini cia ruhonge rwa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Embu, Gavana Wambora niahoete aikari a Embu mahimbirie mutaratara uyu niguo mateithike. Oho ni augite thirikari ni irutire kugacirithia ruhonge rwa ugima wa mwiri kaunti-ini iyo niguo gutangikira muingi. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Wanjikũ wa Wabiru.